Kurumjari ngasi ISCOM discussion time yang tabi ba khwai khibik punampu han muktada taram uksari ikai khunu chari loina na ngasi ISCOM discussion time na thamjagadori ba topic Erangni Lalna Lalni masi bukhana na bidang telengsin bigda bikai khunu jaraba guest sing taram uksage han muktada Dr. Y Premananda head of the department of law MU oza Premananda bo han muktada taram uksari ikai khunu chai thagachari oza mathangda oza Joychandra Konthaujam assistant coordinator kokomi oza Joychandra busu taram uksari ikai khunu chari Han basay was up in the Laxage. Was up a quay unrest situation, house of Powell Loidri, Leptri, Aduba Waroishan Portri, Marak Sida equa festival Kayama, Manipurgi, Mausa the Gilejaba, festival Kayama, Pangtok Nanaba, equa Madugi Matam Lakli, good festival, Ningol Sakoba, Mang the Targalay, Masigi, Pangtok Nabagidamata. Tongan ba marili na ba singna sem saba soidana tongram lagani aduga yum da su lekai de su masigi macha machal mache ningol bi singbu chakau na ba gidamakta masigi khudol langba leiba chaba thakpa masingma mayam ama soi koi mayam na unari thengnari aduga senmit londi kamdori yum da kari maisha langnari masi su wafam amadi oiri adubu aikoi ngasi thamjari ba Erangni Lalna Lalni PM na video conference ki kuthang da Thobal District Hospital da Central Care Critical Care Block CCB urep uyung tamkhre haba pausu ngasi pause sing the phonari Honorable Chief Minister ki warol da Thobal da Medical College ama sanana ba priority pigani haba wapam sisu phongdore aduna aikoi gi unrest situation leiraga su aikoi gi development wakti tawdaba yagadra na thairaga thamgadra swai matang sta kamai thambini kamai habiri hujiki ko editor haibi se editor ko gi Rajit Kumar haibi se sin khana ya wafam ni ko mama ngai de khoi le rami se shanti se peace se leitraga di development to ya da ba sine bole rami se koina asambada PD model hai PD model is kaina kanda peace hana lege do bani jaga adu da adu development activity si peace tu la kanda to do bani hai ba gi po ne ba ko manipur du so khoina khanre se ayam na adu gi perspective si yenge khoina koida shanti leitana kadai de gi normal si leitan kadai development work no haiba po nei ba khoi lei rise adu su am chumba hai tare aduga hoji ano busidin lai si akhoi gi PD model se akhoi gi DP model ne silakpa DP model is ne kaina kanda development se si shanti lakna bagi akhoi gi kaino hai tare building block amane development is the building block ha syare natraka tools ha syare shanti pro na bagi sigi pot sin changse lai se aduna war bu leire adegi lan bu tonare mi bu hale adegi di lebak to public order the show ga su development si lep kanu haiba development si shanti lakna bagi ma si way amani launare bu si se ma koi ni yam koi kup ni yenga di masi chumbagi posu lei aduga chumdoi posu lei ni ko masi adu tawudabu development work si side by side taw haiba aduna ne khoina masi kaheloi haragadi masi komai tawgade hai kana khoina logi meng di yenga lan tawnaba mi hatpa hujiki si lan di nati lan ne khoina sum maiter lan haibi wani english na war haire aduga sidi english ki war adu makti nati ba ko sidi lan haidu di kangno ani du nongoi puthoga ani du kapnaba india ga pakistan ga tawbugumba leidra ko country ukraine kanu ga tawrisi russia ga tawrisi si this is cold war ana akoi sidi adu di nati akoi gi sidi mi khupu amana mi khupu ha ga de militant haire ko khara phajabada arm group haire ade khara mu hen haire ga terrorist haire sumba group sing sina la ga micham sing civilian da ade civilian property da attack to wani ko aduna khoi si lan te sidi a kind of khoi gi genocide ki terrorist ki genocide ki campaign amane ko adu so khoina isam de londa war haibiro su kai te to that is a genocide campaign khoi gi cookie hai ta narco cookie ju hai ko aduga jo ga jai ya kana khangje de tang de di terrorist ki di mai di group leiti terrorist hai di irrespective of magi maming le jante de UN hai UN security council hai di terrorist hai di magi maming leiti dharma leiti kan leiti ma di terrorist why ba je single terrorist dia the world is not safe hai bani adom yenga di shanti ju tawbiu aduga ngasai gi development activity msathabi khoi I am not against development activity tawdabu terrorist sing solution mam change ko adu solution dragadi militant sing solution dragadi akhoi gi machine su development activity sida hindrance bina ba ama oine ba lambi semba je kai lambi semoi du terrorist ma yam lambi du ngak leraga wari boba amai tawduna jaga khara di terrorist activity si lairaga di semba yaroi akhoi road ki kari imphal nung di khaya be tang haidokhiba matamda
कोई रेलवे की कके पोचे हुरान तौरी को ngasai nongi pai mayam sina arm robbers sina aduna si di very dangerous kind one aduna sei sida koi development sum tawbiu koi ke so haide tawda marak sida terrorist gi mathak sida akan ba koi gi koi na military crackdown military crackdown si hoji kaya haina dre india si koi na haijebado akoi leba amadi oiraga one nation di oiraga two policy set pai tai two policy di kaino kanda jammu and kashmir ga hoji terrorist kyam kana chaithing phangi si jammu and kashmir ngarang su moi mi ahum la mari da terrorist ahum mari gun down tawi akoi indian army na adagi di adai khatang leitharaga khoi gi kaino tawse Chhattisgarh gi se Chhattisgarh si su terrorist ti na ti su hai kaung khrana moi wakhalo na da next slide ki koi lab exhibits kanghu sin tawjabani aduna aduju moina terrorist ni lawre akoi in government india na lawraga khoi gi kaino gi mathangi ko 2025 ki march se si ultimatum ni koi gi Amit Shah na pi si this is the last day for the Naxalite movement in the ngasai Chhattisgarh OBI Maharashtra Park OBI Urusai Park OBI Jharkhand Park OBI aduna kaino si Naxalite movement si pura muthalani hana 25th ngasai 31st March 2025 si last day for the terrorist movement in India ne aduna ina haijari di sigi pose khu yengum changi adudi asomdana kari no karam formula no hakanda akoi gi zero tolerance against terrorism terrorist bu ergadi lotion gadabani koi encounter ne sport to godabani hai akoi somdana terrorist ko lo thambai tare ana si dagi thorgo por ngtani ada marak sida koina irang marak sida koina harau kumai gi porma gari japhum leiti ai stadium lakpada theng di ngasi chapchan yori do pura traffic jam si oire aduna nakalamada misi mina ko anytime attack to pu yai haidana khun ngak pa sing ready da laire khun ngak phai ba yadi mai maranong kanjana mi sing no ko thawaina kaino oiraga moi sing ngak tna laire tumba chaba khangdagi nakalamda khoi gi chako bu haira mo ningo chako bu haibi ni ba min bibiro se hida taw do su yadi si culture gi part amani adu ta ga so khoida khara restaurant am chang have section badi phai ha sep restaurant ama khoina tawrisi lan marak sida chako ba actor gari gi inna mota maming when sum tawba khoi the awareness ma dakale self conscious ma khoi tawrisi aggression ni mina khoi da genocide campaign am tawrisi da khoina madu da khoina langna khotan taw sum de na ko adum da khoi khatang self conscious si khara wat pho male irang da yam tawba irang da ngaw bo jati mun ui hai tar swaim tawraga di imfan si khoina chakchari ngai da na hawai second war da japan bom thadar ko do maina ngasai drone gi kari gi bombing ga tawraga di khoi si ang ko phangna casualty wang ne haibani da si ga khoi khan da kale ade sarkar su masigi hujik lan horiba militant sing si mathakta kari action lawrabo hujik budi kem leitene khoina ngangne si nongmai kapak tre akhoi santi leire ka hai nongni kapak ta ba si second world war da su akhoi sis adu maramakta nongmai kapo ebo ko aduna war loire haiba yadi lan tawrok tre haiba yadi akhoina sidi moidi choba campaign ama tawna ba sem saram su yai ko masi mam hu yengom changi aduna khoi mayam si am mikup na hom singna leidna ko tahu taka le na tadi center da karam move chathari bno karam lobby tori bno karam ai wari mla ma wari sara second round sara ni kaina gawhati da sara bi ai tai koina adu di lusale hamida sum lusale bi sida koina ya hamna pura ngang na le to busi masiam sum da khale an ai di masidi huja khoi lai si yamna lan si ki khoi dangerous oiba yamna sathi ba tangka mu yora bare hu si ko si am ka haitara lan su loi bra loi da ju khang da ba du lan marak sida kaita khoi critical oiba adu moment am la am ni sida khoina chako ba taw yu taw ko su maming oina tawraga taw dia da ba leiba ki ni khalga tawba aduga luri de khoi territory kaina ba singna reiba adagi di mi mem haleiba kholeiba si so khoina address to ko da na hamda adu di taw da kana khoina lang borom da chat pa se lang dai chawdi ko mase ayan chako bu ya de nu har ko khoi chako bu ya da banate balancing ek am da ka leba self restraint se khoida self assertion change do adu pos yu da hai tare lang ga da lang ke ba adu gi khangpai khangna to thabok si phatta brain thamjani mai tan yam ngai je mat an wen thamiru mathang se yoja solution ko tong jum lak sage assistant coordinator ko mi da lak sage yoja joi BJP gi hauzik center am di state manipur da su BJP ni center da su BJP ni haiba sima mayam na adum khangbira bo afam ni aduga loinana Manipur ki Huzuzik Chief Minister ki Thawbubiriba Sri Honorable Sri N. Biren Lance na maram moiraga mamang da sakot thorangi thabak mayam ama tawda ko ki best Chief Minister Piram bataraga su Lance ek hawgalak padagidi Manipur people sing sina mangonda ko ki kham thengna waro puloba sauba sauning bu pokpa aduga ko ki taban wai taba wahi wata kaya haibiba asina singba kaya amasu ekoi mayam na thengna khre
मंगोंद साउनिंगबसिनो ओरमबा याय ओरमदबा याय MP election फाउबा अखोई माइ पाकपा ngमखिद्रबनी अदुबु श्री बिरेना सेंटर का पाउसी करम न फाउनरी हाइबसी उत्पे याबगी वाफम ओइगदोरिब्रा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कुतांगदा थवाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिदा कोई मसिदा मेडिकल कॉलेज अमा साबा याबगी प्रायोरिटी पीबगी वाफम लोइनना कोई क्रिटिकल केयर ब्लॉक साबा लोइनना डिस्प्लेस पर्सन सिंगिदमक्ता कोई इंटरनेट डिस्प्लेस पर्सन सिंगिदमक्ता कोई स्टेट की इमरजेंसी फंड की लुपा करोड़ मंगा हेनबगी सेनफम काइथोगा मखोइगिदमक्ता कोई निंगथम चंगलकपगा लोइनना कोई मदुगिदमक्ता प्रोटेक्ट तौनबगिदमक्ता अंगंबा मतेंग पांगनी हाइबा कोई चेरोलगा थोलकपा वाफमसी स्वाइ मतांगसिदा कोई इरांगनी लाना लानी कमाइन थबिनी हानमक्तदा कोई ISCOM यंबिरिबो खैतराबो कोंनो नखुमजरी अखोई तसेंगना मणिपुर सु BJP लेंगानी सेंटर सु BJP लेंगानी अखोइना ममांगदा करी हाइना हाय BJP ना सेंटर ना लोइसनगे मतमदा लान से लोइसनबो ngमगनी हाय मसिगी सबसाबा वाफमसी याम लैगरे अदुगी मथकता अखोइना तुरबुंगदा अदुगुनलबा आईडी ड्रग्स की फैक्ट्री तौबा ड्रग्स लालोनबा कुकी मयाम पुलप फुमननबगी अमखं मिशन लंखर लाई हाइरिबा मिशन से लांपो कांजिदैसिदा अखोइ नुंदा थेंबो लाई अदुगा अखोइ हाइरिबा ट्रोबुंगी जगादा मखोइगी असीबसिंगी फुमबा यारो हाइबनी मसी फुमबा यारो हाइबो कांजिदैसिदा अखोइ सबसाबा स्ट्रेंग अमा थम्मगा अखोइ लै तौबदबो मदु मणिपुर लैगाना मसीगी असीबजे करिगुंबा फुममगदी सुंसोई सोई अचौबा अमा इरांग अमा थोकने हाइबसि मणिपुर लैगाना उइ मधु मणिपुर लैगाना इंडिया की होम मिनिस्टर दा हाइरगा होम मिनिस्टर ना कुकी दा हाइरा मतुंग जिदैदा खुदकता हाइरिबा फुमबदो हंतोखे सी यामना अखोइना उगिबा अखोइदा थेंनगिबदुने अदु ओइबा तारगदी लैगा अनि से पाउ फाउनरी हाइबसु ताए अदुननी अखोइना ngasiगी अदुगुनलबा फॉरेनर न खुलिंग लेबाक सेंगे ड्रग की फैक्ट्री लिंखत की याद्रगा मी हाथ तुप सीब तौर फाउबदा मणिपुर गवर्नमेंट मरी लेना बसिंगदा अकनब स्ट्राइक तौद्रिसि करिगिनो मसि तौम थोयेना कोइना लाउरिसि मसिदा अमु पीपल ना मखोइना स्ट्राइक तौद्रबना मखोइगी मथकता हाइबदी स्ट्राइक तौगदमने हाइना पीपल ना मु हाइरे पीपल ना हाइरपो कांसिदा अखोइना स्ट्राइक तौरुनी मणिपुर गवर्नमेंट लैरिबिना गवर्नमेंट की ओइबा अदुगुम सिक्योरिटी मैम थादोगा अखोइ मसेन फुनारगा मिसी मिना थोई अदुगी मथकता सिंहा तमयाद मदुगी अकाइब लೈ हाइबिना मरम ओरगा अखोइ हाइरिबा अखोइ इकुइ कुइदे नाउ लैकाइदा मिसी महिरोइ सिंगा मखोइगी अखोइगी राइट पीगदमनी चिन कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगा मैतैदे चथरिबा लान असे मसी खुदकता लेफनगदमनी मसी सोल्यूशन पोरकदमनी हाइना तौबा अदुगुनबा इरांगदा मियोय मामा मसा मबुक्ता लैबा अमने सुमाय तौना लैगिति आइना थमनिंगबा पॉइंट दी BJP लेंगा मणिपुरनी सेंटर BJP लेंगानी ngasiगी नहान मोय ट्राम्पना चीफ मिनिस्टर सिंतोंगनबा हाइरिबा वाफमदो ngasi मणिपुरदा मिसी मिना थोइबा युम मै थारिबा से मसी अथु मतमदा लोइसनद्रगदी अखोइ BJP दे रिजाइन तौगनी हाइरमगदी अखोइ लाइन तौरग ओकप याय अदुगी ओना तैनबदा लान मनुंगीदा चीफ मिनिस्टर सिंतोकनी हाइबगुंबा मरम चादब मयाम अखोइना ताब फंगिबसे मसी अखोइ ताबदा नुंगाइते मणिपुर सु BJP लेंगानी सेंटर सु BJP लेंगानी BJP लेंगा अनीसिना मसी लोइसनगे मतमदा लोइसनबा याबो पोनी अखोइ पीपल न पामिबो पोचे अखोइगी मिहुत ओरिबसिना ngasi फाउबदा तौदे हाइबने अखोइना हाइबा कयारक हना अखोइ मीडिया दा हाइगरे मसादसु हाइरे करिगिनो हाइ मतंद फरे मणिपुर दा लेबा MLA सिंगसे मसी अखोइ दिल्ली दा चलगा अकनबे स्ट्राइक तौरगा फिरेप लाउथो हाइबने करम फिरेप हौजिक थोलिबा लानसे अथु मतम लोइसन न फिरेप म लाउथो हाइरिबा फिरेप तु द तालत्रगदी
ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA ꯁꯤꯡꯅ ꯖꯟꯇꯔ ꯃꯟꯇꯔꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯣ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟ ꯃꯅꯨꯡꯅꯤ ꯂꯥꯟ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯖꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯖꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯟꯊꯈꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯖꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯁꯦ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯏꯅꯁꯇ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯁꯦ ꯃꯥꯏꯅꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯣꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯖꯤꯔꯣꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯇꯤꯡ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯏꯅꯁꯇꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯁꯦ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯊꯤꯡꯉꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯏꯟꯀꯝ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯍꯟꯗꯅ स्कूल कॉलेज थिंगलोइदबनेबा सरकारनसु थिंगली अदुगा कनागुंबा खरनसु अखोई सेसोगी तसेंगना थबक तौरिबा खोइनति मदु यौना अखोई तौरुदेबा करिगिनो हाबि मतमदा ngasi लाइक लाइसु तमे लौरो इंडिया की कंटेस्टा अदुइदि इंडिया की ओबे एग्जाम लौई इंडिया की करम स्टेट ता हौजि लाइक तमे स्कूल लेप याउरगे मणिपुर दे लेपि अदुदि मोय कंपटीशन दे मणिपुर याउबु ngamduribra मणिपुर याउबा ngangani तौबुतबु अखोई परसेंटेज यामना हंदरगा अखोइना मनिंगदे चेनगनि हाबिसे अखोइ मदु उइयेबा सिमिलोंदसु उइयेबा अदुगी मथक्ता ngasiदी मणिपुरदा लान मरम ओइरगा अमना ngang अमना तादबा अदुगुलबा इंडिया की पॉलिसीना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से तौबना अखोइजी लोइनबो वाहलेबा मसी अखोइ लेंगांगना थु मतमदा चितिन योथरगा येंगबा तंगाइ फदि हाइबा वाफम अदुनि अदुगा ngasi अखोइ एंकरना पीरिबसे लाना लानी इरांग के एंकरना पीनिंगबसे हजिक लाइबे निंगोन चाकौबा सिगा मरी लेनना हंगबु माले अखोइ लानसु लै अदुगा अखोइ इरांगनी लाना लानी हाइबदि अखोइ हौजिक ngасai डेवलपमेंट वर्क मयाम लरिबा अखोइ कल्चर की थबक मयाम पांथोकदबा मसी मनिंग हलगा सकदरा सोंगनरिबा तौनरिबा अनरेस्ट ओइहलैसी कनागा तौनरिनो कुकी नार्को टेररिस्ट है मैम सिजनबद यावरे अखोगी मसीद फॉरेल अखोगी इलीगल इमिग्रेंट है सीना अखोद थ्रेट तौरगा अखोगी थबकसिंग लेपकद्रा है अदुदने अखोइना अदुगुलबा ड्रग्स ललोनबा हाइबा तारे हाइबदी फॉरेनरसिंग मखोइना खुलिंगबा लेबाक सेंगे याद्रगा मी खरा हाप तुप तौरगा अखोगी डेवलपमेंट थबक थोरमदा कैदबै लेपतोरिगे हाइरिबा मीसिंगदुदी अखोइ सब चाने थेंगननबगिदमकदा अखोइना सेम सारगा लैगरे मरमदि करिगिनो हाइबा मतमदा अखोइसे ngasi थोइबा लानसे अदुगुलबा चिनकुकी नार्को टेररिस्टसिंगा अखोइगा सोंगरिबा लानसे इंडिया ने इंचलगा तहनमनि मसी इंडियन की 60,000 की मथकता सिक्योरिटी सिंगे लैरिसे कैदौनबनो हारकांदा अदुगुलबा टेररिस्टसिंगदो ngangnanaba ओइरे मणिपुर की 35,000 हेनब लेरिबसिंगसे मणिपुर लेंगाना इंस्ट्रक्शन हाइबदि ऑर्डर पीदबदगी मोय मतिंग लेना सोनब ngamdreba अदु ओइबा तारगदि इसाने इसा ngakjenna बायना अखोइगी खुन ngakप मयामा अखोइ चपचाना सेंग लेथोकरेबा मोइने अटैक तोबो ngमोय अखोइ नाट की ओइबा थबकसु अखोइ पुरा सकदबनि हौजि निंगोन चाकौबो लाई निंगोन चाकौबसे इपाइपुना थमबवा अखोइगी नाट की ओइबा थोरमनि मसी अखोइ चाकौगदमनि करम मोंग चाकौगदगे हाइब मतमदा अखोइ हौजि फार्म तौरिबा nga फार्म तौरिबा सिंगसे निंगोन चाकौबदा योननबगिदमकता माना सागचबो वाखलोंदो मदु निंगबा थुंगबा अखोइ तंगाइ फदे अदुगा अखोइगी इपाइपुना अखोइगी हाइदि अखोइगी ओइबा पोसै सिंगसिना चाकौरमबदुनि अखोइना थेंनरिसे हाइबदि इयोंगी फी अखोइदा थोकपा पोथोकसिंगसे मसी पुरगा अखोइ अदुगुम मबुंग मपासिंग अदुगा चाक चामिनदना नुंगसिनबगी मरी सेसनदना सही अमा थबक थोरम मागी इमुंग मनुंगी पांगथोइंगाइदा नुपादुगिसु मागी मसिन मपासिंगिसु थबक पांगथोइंगाइदा मसिन मनाव उनबो फंगदबदो चाकौबु नुमिचिदा उनरगा अखोइ नुंगसि चानबा वारी मयाम सादना अखोइगी
haidi sak to hauna saminaraga matugumlaba phajagara akhoi gi ningol chakouba kaidobegi adugumlaba drugs la lomba singduna lan tawraga akhoi kaidobe madu tokadroino akhoi tokpam thokte akhoi adum tawgadamni aduga tawbutabu aina thamningba wakhalon se akhoi ngasigi chakouba saliba isli noksingna adugumlaba isi esen singna akhoi chakouba satpa matamda pot marang kaina pubigano potsi hoji day to day darkar leba akhoi ge thau gumbu eragasu magi darkar leba ngari ngatai bu eragasu magi darkar leba do pusi akhoi ge lan mohon manungi economy da kana gadaba lan mohon gumba aidi mapangi potsu oiba madumba yubi gumba sigi pothok juna taba mayam puraga sellaga mafam da kana bamsu khangdana paigi पैसा लगे लेबा साबी दरा कंगगा सुमांग यावरी कंगगा सुमांग अदुगी मथक्ता माना पोरे जे लुपा लिसिंग तरा की पोरे लौरगदी मादी उदोइनी पिबादुदी निंगोंदुना पोरेदो अदुगा पिबादुना अरेंज तौदेरी न लिसिंग मंगा की ओरगदी माना निंगोंदुना लैरकपा मतमदा पोरकपा मतमदा मागी नुपादुदगी पैसा लौरगा मागी नुपादुना थिलकदमने अदु बतारगति माना निंगोंदुना मयुमदा हनगिबु मतमदसु लुपा लिसिंग मंगागी पोट पुरगा हलगदी माना पोरपना लिसिंग तरागी पोरगदी मंगोंदसु थमोइदा नुंगाइरोय अदुगी मथक्ता निंगोंदुगी नुपादसु खंगी नंगना साकोक चली जे लिसिंग तरामुगी पुर चलगा मंगागी पुर लाइ हाइबिसे मागी थमोइदा उगनेबा आइना थमनिंगिबदी निंगोन सिंगना आइखोइगी दगी फंगबु पोथोक सिंगसे खरक खक पुरगा चलगा नुंसी चानना चाक चारगा नुंगाइ याइफना पालू हाइना बोर पिनरगा अखोइगी ओइबा नाटकी ओइबा सिंगसे अखोइ इपा इपुना थंबिरुम सिंगसे अखोइ योगा थंगुदमनेबा मसीनेबा अखोइगी पामजरीसे अदुगा डेवलपमेंट थबक थोरम सिंगदा अखोइगी डिपार्टमेंट दा लेरिबा मणिपुर गवर्नमेंट की मखादा लेरिबा डिपार्टमेंट सिंगसे स्कीम सिंगसे लोइ डेवलपमेंट तौगुदमनेबा ngasi lau singuba akhoi tasengna chinjak yaudana lan tawbu yaba nati chinjak yaudragadi lan Japan su lan maiti gi haibidi economy aduna chinjak ka je akhoi agriculture sector horticulture sector ga angang phang fan logada bse ngasi government na UC marang kai na pi da dei fan phang de haibu gumba tawri se ngasi tawbi gano yari ge akhoi hana degi chatharaga lakpa scheme singsidagi hena lawraga hena sakut pukhunai oigedamni haiba waklon se ai miam du thamjeki jamoi je mathang se oza preman da lakse oza ngasi gi paper da koi hamna gi ba pausi mayam na phangna gi ba adugi koi local paper sing sting pal phangna gi pausing phangna basi GP Women College ki gate ta bomb tum badu yaning da phongto ga koi protest tau gi bagi wafam sing phongdok na ki ba leire aduga amarom da muk nakal amarom da development haigadra Ministry of Home Affairs na Manipur gi MLA singa ani super round gi wari athuba matam da sanaba yana leire haiba wafam amsu thami aduna unrest ki situation swai matang si oirakpa matam da aikoi tongan ba mafam sing da su GP khak natana tongan mafam sing da su aikoi gi smaina bom thamjalamba masigi e pausi aikoi adum mayam na tanari bani swai matang si yoksilakpa matam da oza anirik super round gi no oza kamai thamini kamai hebini mari budi loi leina mangak ko ado nga sai na haije bududa amakha aina samjanjage tawbusi akhoi si lan tawna targa su lan da chanaga da niyom niti nam leyeba ko madu chanaraga di development sum tawbu yani aduga sai by sai akhoi gi lan su dum tawbu yaba oiba haitare magi ado adugi law su ba koina international humanitarian law ko haibadi lan gi matam da su akhoi gi praja hatpa yade civilian da target tawbu yade ade civilian object adi yum gumba school gumba kai gumba target tawbu yade moina target taw su only combatant versus combatant adi nongmai pai machine jina nongmai kapnap tare isam jamba haiga nongmai pai bisni combatant ko ba combatant machine da nongmai kapna ba aduga military objective haidi army kem gumba leidana ko adumba mai gi certain specific magi objective am phange khanba adu military objective amasung asai combatant da attack to ko do ne ado masi isam jam haiga ku international humanitarian law ko ba masi si amta chana da ba haitar adu dagi thole ba wafam jing si ana mado akoina law si da akoina haije ningi si di
lan tawbiu akoi lan tawba tawdaba kasu mai lendi terrorist tu budi crack down tawduni ko masi bokta terrorist crack down tawdaba se masi madi government of India amasung government Manipur su terrorist crack down tawbiro military action lawrasi haiba singa sibu thamba ta te khoina adege khoi kari MP hum sina su parliament da kari da not only in the inside the parliament outside the parliament su moi mathada military crack down tawdabani haiba irrespective political party congress ki kari su haide mamangi BJP ki lebiramba Rai Sabha ki su haide kanamta haide sidi angak pani ko kaino ka na khoi ji rajniti sanabagi kaino se khoi ji people sing se khoi mogi kaino oilere satrangi khongnau bi oilere haimida sidi sumde dana irrespective political party hida lamba political party su terrorist ki mathata military crack down to adi ozana habiri si miyam ni yamna thazana miyam gi mihudena khangraba akhoi gi MP ani sina hantaki khangi MP ani sina miyam gi thazabado manghal lakpagi oithokpa yaba lambi ji lagadi miyam gi penada baji helaga Indian democracy election se show yawning dabi wakhal ma lakani habi ba haidi ai huji kabi re khulai ke maming paning de ko tawbodo boina haidi akhoi gi board bu ka ba singsi MLA oiro state level da adagi di MP oiro moi gi di welfare of the people's in paramount consideration oidune haibani da welfare di huji sida masai development work to ka su haidi khoi tawbodo bri sai ba sai ko development work to na terrorist si matak the crack down to bom changdro adugi posi ngasi bu kana ta haidi akoina through discussion naina ba da haiba natana haibam to ko mi mutana responsible person matana Prime Minister da, Home Minister da, External Affairs Minister da, adagi in the floor of Parliament da, kanamtan haidi si kaino sinaina, marak si politics mas anari haibri da, si kaidi ya haibi ya ba, si kaidi haibi ya da ba, haib tawraga marak si da unghal laga prajasin ngahul thamme ba, si da hatta ba haita, aina haiji aduri da, aina di straight forward obi ba, rajdi bu tawbi irrespective of political party na, terrorist yap da leibi aro hey. Jara khana tawbo sumaina, Kashmir tawbo do maina, no khana ga su, no any demand talu su haidi ne. Nang du democratically talu han hai ga dawni kulai sina ga no mi har kanu sibu karam dar hai de kai do inu sinida simadi am la le ba ko adi mathang da na khoi gi khoi swai da school da ga bong thamba se college da ga thamba se masidi I extremely hospital ai masi condemn toy ai nga sai da wa gi matam da sok pa ya da ba civilian object hai ke no bu hospital gumba ade kaithien gumba ade gi school gumba college gumba sidi second war du sok pote boom thada matam da ate amatak dagi fighter plane to boom thada ga do se remote control no thada ga do se hospital ji yeng do ni school kai la yeng do adu sok tram honor ni am da adu tokta ga di mo si war crime oi do ne war da sana ga do ni omiti thugai ba war crime hendok na mo si kaino har ka do ni crimes against humanity har ka do and crimes against humanity sum ba to bu si sum de dana ko aduna GP Women's College ki mamang da nupi ngada tamjaba college du bu mamang du boom thamaga kari kari nu war ka am irine fascist government fascist education system kai kira ke blonda ga ye na di adu taw sa ga di koi reformation not from the barrel of the arm da ki thol pa numai boom sibu praja gi civilian GP Women College je governor office smile lai sai da leidra CMS office na som da lai re adi police headquarters of side lai bani kai da ino sini da BJP ki thambal changlen adu lai adagi governor ko His Highness Governor Manipur ki khwai ma kok si adu lai re natra adi CMS office lai re adi police headquarters lai re adagi di kai jail ga su lai bani ni adu su lai adu kai da ino sini da asidi high akhoi gi security zone ha bani da asi high security zone da bong thama kai keno gi iraga di adu da tai sidi we are not safe ha bani akhoi sam jaba gari ma sam thoro chat pantra gari so thoro chat akhoi di kari oi dur gi sini da yam lu re ha bani da adu na takpadi manung sida lan gum to busi karba ge ta tawrabara kire habani da land defend tawrab honabagi namasi da niyom niti naina tawroktrabara sidi longi paiba bom paiba sidi yamna discipline le dawne akoina haini akoi yumsi manung da chatpa asara phalgi ngasai gi mathak sida nongmai ji khille cha pasi akoina haini nongmai si sma ondhaba yadi army gi nongmai si bokta people the all state paiba yadi loi longkha ka yengbiu ko army mana nongmai pai sa mathak longkhala pairangoni haida army gi mogi kano standing order yawa Indian Army Act ta ade rule regulation yawjabani amat the longkhala paiba yadi choina ka praja si do natro an praja ngak na bodu praja si de boire akoina huji khanga do si akoi da mapan gi peripheral area da mina lan daslakpa mi hana khona pa campaign si gi manung sida imphal manung sida koi si charang abam thu ebo ko paisa khai extortion ji extreme ni khai da bo laitre asai lambi da thalamba lupa kun kuthra that's different thing ni ko adu di donation ni paisa pibiu kanum leibiu habna adu di yai adu nataba
extreme form of extortion ekhoi tawse yum thong khudingi building saba yadre di kaino mo thauba yadre akhoi si adu ga akhoi koma hingdu gi economy sa chukapatik sobani inflation ga a yaurabani the record in akhoi tawse ana sigi marak sida minus labani akhoi si akhoi leibak chi loirabani ada khoi na kaim kana hai khoi na sarkar si bu lei dib jana lei di lei sarkar di natra lei bi se sarkar gi thabak si tok tok do hai tare mapang gi lan ju ngak pangam dre min dum ha lere kaim de excel logdre adagi di swakal gi manungi si the law and order tawdo su amuta ngam dre people ji kang akoi si lai khorma thokpa da tare mahangai di lai khorma ga ai smaina competition da mai pakjage ai phiran thelga satke leiba ki kanu purake haujikti aina thokpa da horen bom lamthen birakta ba nomai kapi rakta ba ai jemtang ngasi budi hingan biko goina khoiramaga thokpa piom lai hamda sidi lurodro adagi mina nomai kapaga pala sibra ta akoi swaida sidureba aina khambada akoi singchi katang yan ta ba changi lan tawbasi da kwai di lusi lan ngaksi haraga di akoi lan ngam sai ga di akoi si lingjen mana ba ingna tapna akoi gi maite gi puya da yawbani aduga hindu gi oiba gita ga si yaw phajaba sibagi silo hai akoi na line am yaw kaino kanda lusal nang si tap thau hai ni hai di lan chapasi da lan chat da mi hara tawni kaina ka changaba adum sirani mi do lan si da su yam tap thana ul maina si mafam gudi makta ingna tapna thabak taw hai bane ba ngasai maite gi puya da adagi di hindu gi kaino gita da hai mi aduna takpati akoi lan marak si da akoi wa lang mana taba paisa khai si na taw na taba akoi kai do bu yage hayeng kai do na hangchi ka do ni well plan am tangi hai bane da lan thinga su mi no mai bu kapa ga thing sai ga su well plan akoi ma to ong khang dre mayam se group sem na raga paisa khai ba gi lan adagi di akoi gi mingon da dab taw ba gi lan akoi si mai ma gi pairo da area khai do ka ta bari any civil society organization any armed group any group singina my area ai jurisdiction je aina tawju si clear dawni ko ai sidi na tawba yade ai sidi tawba yade ha dawni education institute ki tabu bom tamna bro prithvi da si manipur gum chin thui si kashmir su thamde adu terrorist hai jinna terrorist je kemati my activities tu wani ba ek tu wari ne ba in khamada school da kari da mingon da extortion ji sum de ne ayo id public platform da id 2029 propose tok jabani mingon da gi pesa piu lising manga piu lising tara piu lam piu hai mota whole manipur household se lupa cham khai biu manipur da yum lakh ama wari bu ko yum lakh ama khangat piro yum lakh si monthly 100 rupees adu de dum lupa karom thokse re amni da ye lai pone ba akhoi da funding ji komai tawdana fund si donation ji komai tawgana tawgada no haibsa akhoi khangdre haibni da maharashtra da ni kuina lerak pada mizoram da kuina lerak pada moi gi di yung khudingi lupa cham khai na cham yogde matam lupa kunthra khai ai chalam da lupa yang khai hore hauji 100 yom ju khangde ado akhoi proposal ne kuina ko civil society organization taw thabak tawge khanbi bodo aduna lupa 100 dang kha de khai biro 100 khai ai ju 100 ten lobi ganu 100 dang khai biro lore group mayam thoki ganu amak aduga group mayam si kana dre group yame ke akhoi lan porani akhoi sakhot pasu pura aro kaino group yam je kana aduga magi agenda se magi jurisdiction power si yamna clear cut oidoba sigi da khoina paiba yadi nation nabam yauri haibani da nation nabadi mai tawdu thabaku tawde atop changthil matam da ne beral si mi dun haira khine kaino nang adu tawni tholaga na adu tawre ne haira ne abda akhoi da loir ko tawga thabak yausale mi singina haide family ma mate ma khana basi issue be decided by family court tawdu natro adubu mi ma wakala mi no tawraga di court su sirani adagi di moina wayen du kari lu pala wayen du no lu du wayen na specialization leiri habani da ozana class du lai taku du maina lu court am leiri habanda mi phaga di police na pharani investigation police tawani charge se thangalani court du tawga public prosecutor tawraga prosecutor ka toina habani da mai system mai ama leijeri habani da adu mayam du mafam san sinabam changeba akoi low na pai ara arak ba complain du mipum khuding na pai khala di adu group sing du mana tok du kaino bab tar aro la sa kaino khudam ha ba da khoi gi civil society organization ha ne moi na pai ba thabang ti si masi ko na pai dong ni police na pai dong adu sing du crossing chana da ba adu ga lebak ning ba si sum lebak ning ba hara kan da lebak ki nongoi pai raga lan ngak pa thawai ka thok pa adu na extreme form of lebak ning mani ko adi hen ba leitre supreme sacrifice for the land hai se madi hen ba lebak ngak pa leitre adu gi matungda lebak ngak pa atop interpretation amana mai mathaudu without any corruption without any favoritism ningti taw lebak ngak pu pot ni haibani da adugi pot chu taw bom changi civil society kaya na khusi da masing sibangam di satek sangsan chu yam bani loi yami ne khusi da yam ba se amorom da masi akoina resource ni power ni khalsu yai adubu lusala matam da di mathong morong kang kung chai bam lai se kanana hairo ga apex haisim ete mang thaine apex organization mako ni ata haiba ai mai matung ai khamada kokomi ga haiba sidi highly specialized ni wari buko moina sintha pi ga dawni adu ona taina bada ma ga chap anam thola ne ba
kanoki makok satri makok adugi makok adudi makok ata ngai ra hebri da maning inna ba yaw tre aduna sigi train sidi very danger ye thaban jong buji min giri giri inara kanda karam mara makok no karam mara mamai no khang akoi je sore dina sharia adigi sudan tawse sharia tawse laptoni group मागे मिलिशिया तौरगा लम मते मते का माना पाइनरगा अदे पैसा का पकाय खायरगा अदे मा थोको नोंग याले चतना अदुगी ट्रेन से अफगानिस्तान सु तौरे हुजि लोइब ngमद्रि को सिगी ट्रेन से मणिपुर सु लावे हाबि ngमोयबो को मसी ngम लाक्तना बो कन होना मचगी नटगदि लोलेस सोसाइटी एन हौजि बोति लो लेरि ओधर लेथबि वारि नि बको हुदि लोदि लेरि ओधर लेथबि वारि नि खरेगदि लोलेस सोसाइटी को दिन लो से अमत लेरो द ओधर गदि तोपिरो लोलेस सोसाइटी ओय मतम ददि बा तारारो हाइम अदु तारकदोइने अदु लंबीने कोइ चंगसे लैसि याम नाइजरा मथंग से ओजा सुचेंद्र कोंथोक समद लाक्सगे असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर को कोमदि लाक्सगे ओजा एकोइ की स्टेट सी ड्रग की प्रॉब्लम लैरे हैबसिमदि अदुम मयामना इखंग खंगना एकोइ हुजिक रिहैब सेंटर दा मियोइ कयाम लैरी अदुगा रिहैब लैरमगा अमुक थोखिबा अदुना मु करी तौरी हाइब वाफम सिसु एकोइ मदु मैम करी तौरी है मियें चंब मथौ ताब लेरिबनी अनो वार ऑन ड्रग की कैंपेन सी लाकु मतमदा मसिगी इरांग सी थोलकपगी रीजन नमसु ओइख्रे हैबसी मैम मीडिया सिंग फोंतोकनब लेग्रे अदुना ड्यूरिंग द अनरेस्ट अखोई मणिपुर की ड्यूरिंग द अनरेस्ट मसिगी मनुंग सिदा लान मनुंग सिदा ड्रग सिजनबसे थिंगबंगम गदौरिब्रा मसिगी प्रोसेस कमदौरी मधु मियामना नैनबम थोक्तब्रा लोइना अखोई मणिपुर लेंगा की चेरोल खरदा अखोई फत्तब निसागी पोलम सिंग चाबा सिजनब थिंगबगी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओइब वाफम सिंग अदुगा लेंगा की ओइब वाफम सिंग द फोंदोकनकिबसु लेरे स्वाई मतंग सिदा लाना लानी इरांगनी अखोई की डेवलपमेंट तौरक मतमदा ड्रग थिंगबगी वाफम सिसु हुंतोंबा यादे हाबसदा कमाइन थंबिनी अखोई की ड्रग से अखोई से म्यांमार का ताइनबा इंटरनेशनल border ni khoina leise manipur se aduna aikhoi drug se mamang da aikhoi gi mayam ama aikhoi sidagi power ga salaga atop country sing ama da drug pur ga sali haib se aikhoi hana khangnare tawdabu aikhoi drugs na mioi ba khunai da mangal le he khallaba khangaba phawda aikhoi drug se अखोई लेबाक सिदगी अखोई कंट्रोल तौननबा नसिगे लेंगाक अमदि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अखोइना कन्न होने हाइरिबा ड्रग्स से कंट्रोल तौरगदी अखोई नसिगी यूथ सिंगे तुंगी फ्यूचर ने मखोई से ड्रग न लाइचुबदगिदी अखोई तसेना अखोई हाना 2000 अखोई की लेंगे मथक हाइतारे सिबोगदा अखोइना 0 दगिना 3 किलोमीटर बोगसे ड्रग न लोइनबा अयामबसे सिनाना पिजरमे पिथामेब मदुदगी लैना लाइसर लाकपा आईएचआईवी पॉजिटिव ओरको मैमदगी मी मैमजे लैखा ताना मा मतुंगी देसिदा कमाइ तौगेबदा लेहौरिबा अदुगुलबा मसा मसु अमदि नुपी अंगांग सिंगसे मसी आइदि कांग खोंगसाइबा मु ओइरेबा सिना मरम ओइरगा ड्रग से मरु फंगना मुथतकेदमनेबसे एखोइगी ओइबा वाखलोने सेसोर सिंगी ओइबा वाखलोने मदुदा ngasiगी अदुगुलबा अखोगी मयाम न कहना गोल्डन ट्रायंगल्स अनि सुबो गोल्डन ट्रायंगल्स अमा लिंखननबा चिन कुकी नार्को टेररिस्ट सिंग ना मफम ड्रग्स की फैक्ट्री लिंखलगा मालेंगे हौगललिबा यूथ सिंग से मुथननबा तौरक सिदनेबा मसिगी मायुक्तनेबा ngasiगी मणिपुर गवर्नमेंट गा अदुगुलबा चिन कुकी नार्को टेररिस्ट का सोनकिबा लाने सिगी लानसिगा लोइनना अदुगुलबा टेररिस्टिंग असिना लैदिबसे कराइदे लेगे फॉरेस्ट की जगह दे लेबा फॉरेस्ट इविक्शन तौरपा लान से पुलमना हाइरिबा अदुगुलबा टेररिस्टिंग ना ड्रग्स की फैक्ट्री लिंखत के यारक्तबा अदगी टेररिस्टिंग असिना फॉरेनर्सिंग ना फॉरेस्ट की जगह से लैगी यारक्तबदगी मणिपुर गवर्नमेंट अमदी अदुगुलबा इंडिया ना इंजल लेइबा अदुगुलबा सिंग कुकी नार्को टेररिस्टिंग असिगा तौनबा लानेबा मकोइना मतम लेबा किबिकता कम्युनिटी अनि से सोंगनबनी हाइने हे ताननब होनेबा थोलैबा लांदि मदुदै थोरकपनेबा अइना थमजनिंगदि अदुना ड्रग से अखोइ मियोइबु खुनाइ सिदैसिदा अखोइ यूथ सिंग सिगिदि मसी अखोइ येंगनबनेबा अदुना ड्रग से कमाइ तौना कंट्रोल तौगदगी हाइबसे अखोइ लेंगांना सबसाबा
हाइदि स्ट्रेंग अमा उटकदमनी अदुगी मथक्ता अखोगी CSO नत्रगा लमदम स्टिल लेरिबा मैरा फाइबी अमदि यूथ सिंगसिना मसी ड्रग्स तेगी कमाई लापथोकदगे मसीबु अवेयरनेस पीरगा ड्रग्स तेगी लापथोहलगदी अखोइना ngasi lau ama अखोई फौदी लौना नो होनाबदा अफबा सार से अखोई मांगदबा तिन तादबा मपोप सुंब से फौदी लौने फौदी से लौरगा मथंग जहीगी तोखाइना फौदो थम्मेबा हाइबदी मथंग जहीदा मदु लहोन हुल्लकांदा मदुदगी फौ पालकपदुना चुंगदम अखोइना थमनिंगिना ngasiगी यूथ सिंगसे मपांगन कनबा मटिंग लेबे यूथ ओहेलगदी अखोई अदुगुनबा मटिंग लेबु खुनाई ओइगनेबा तिनजंगबा अदुगी मथक्ता निशा चाबा मथुन सुपजिंग अदुदगी मरु लौरगा खुनाई अमा मटिंग लेबु खुनाई ओइगनी हाइबदुदी याररोयबा अदुना अखोई ngasiदी खुनाई सिबु मटिंग लेबु पांगकनबु खुनाई ओहनगे हायरगदी ngasiगी यूथ सिंग अजिदा अखोई मियंग चंगदमनी मसिदैसिदी अवेयरनेस थादगदमनी मसिदैदा अखोई पैसा पारिगे सरकारना थादगदमनी मसिदा अखोइना थबक थोरमसिंगजे मतम चाना निंगचिना तहोगद्रगदी अखोइगी सुरोलदा अकाइबा लाकनेबा सी लेंगाकना सुमसी तसेंगना नैनबीबा मथक ताई अदुगा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ngasi फावबदा मियामगी थबक तौरपु मतमदा अखोई ngasiगी अदुगुलबा कनागुंबा फैमिली सिंगदा अखोइना कंट्रोल तौननबा हाइरु मतमदा मखोइना करी हाइना खुमी आइगी इसासे आइगी इमुंग मनुंगदा नखोइना ड्रग चाइ हाइबसे मसी चाबा लैते अखोइबु अदुमाइना ममांगदा फत्तबा वादो अखोइ तौहन बिरकनु हाइबा वाफमजे थमे अदुगुमा हाइरिबा मीसिंग अदो तसेंगना अखोइना ड्रग चारे हाइबसे अखोइना सबसाबा रिपोर्ट लगी पीरिबा पोनेबा रिपोर्ट तुना मरम ओरगा माइ मचादो कन्मिनसी हाइना थमनिंगेबा ngasiगी सेसोना नत्रगा अखोइ मयाम पुना इसाजे कन्मिनसी अदुगा अखोइ मटिंग लेबु खुनाइ ओइननबा मदु अखोइ पुना सेंगतमिनसी हाइहन्निंगेबा अदुदी तौद्रना आइगी इसासिबु नखोइना मिंगसे थेले हायरगा माइ मसादो इकुइ कुइदना दुम लेगिदबो कोंगाय मियावी ड्रग सेंटर द लाकिबो कोंगाय मियावी सुंबा मयामसे अखोइ खुनाइ सिदा थोएबा अदुना अखोइ यारिगे ममांगदसु अखोइ तसेंगना 0 दगिना 3 किलोमीटर बोक्से अखोइ मतमदुगा एडिक मयाम लाकिबदगी अकाइबा मयामसे अखोइ उगरे मखाताना मसी थोक्तनबो होनबा हाइसे सरकारगी अमदी लमदम स्टिल लेरिबा अखोइ मियामगी ओइबा वखलोन द युमफम ओरगा अवेयरनेस अदगी थबक थोरम मयाम पांगथोगदी फगनी हैना लबजेगे अदुगा अइना इरमदम मसिदैसिदा अखोइ निशासे अखोइ तसेना निशा अखोइगी ख्वाइदिगी लुरिसे अखोइगी ngasi dry state लौथोखरे dry state से लौथोइबसे सि आइदि मरम चाइना थमनी करिगिनो हाइबु मतमदा dry state से लेना dry state की वन तो लेतिबा dry state लेरगा कैदोबगी मार्केट ते युबारगी फंगी अदगी एनी कॉर्नर द यू फंगी अदुगी मथक्ता अखोइगी एनी प्रोग्राम दा यू याउद्रगरी यादबा लेबा हाइदु ओइसले अदुगी मथक्ता सिबो फावबदा यू संखले अदुना मरम ओरगा यू सिना मरम ओरगा मी सिंगे ममाई पोंबा अदगी किनी अदे मागी लिवर नाबा लिवर सिरोसिस तो मयाम हेंकले अदो यू सिदा अखोइना मदु हाइदि मतम अमदा अखोइना थेंनगी यू थौबदि पुलप दोरा तुना सिगिबा यावी अदुगी मथक्ता नाबा येकपा यामना यावग्रे अदु इतारगदी ngasiगी यू पुथोइबा अदुगुलो फैक्ट्री तौरिबा सिंगसिदा अके गवर्नमेंटगी ओइबा प्लान अमगा लोइनना यामना निंगथीना फसाइगी रेस्टारगा याहोलगा नियम चुमना तौरगा मियोइबा खुनाइदा सोक्तनबो ओइना अदोमदा चलगा ड्राई स्टेट से आइना आइगी वाखलोंददि लौथोरपनी हाइबदुसु आई थमजेगे मरमदी करिगिनो हाइ मतमदा ड्राई स्टेट की वन तो लेत्रबा लेबाकसिदा ड्राई स्टेट थमिनी हायरगा मी मयामा अखोइगे नंबर 4 हापचले हायरे गुड नाइट हापचले हायरे गुली हापचले हायरे यू सोंगबा मतमदा मदु थक्चलुरकांददि सीबा नाबा येगु मयाम तौरे मदु थोक्तनबा उपायसे गवर्नमेंटना चपचाबा नियम मखादा रूल अमगी मखादा प्राइस सुनी लौनिंग लौबगी मौनी मयाम सुंगलगा पुथोरगदी अदुरगदी मदुगिदो खरा साफगनी हाइबा वखलुंदुनी अदुना इरमदम सिदा अखोगी अफबा मतिंग लेबा मपांग गनबा लेबा अमो हेनगी हायरगदी अखोई लेंगा की मपु सिंगसिदा अयामबना लई अदुना लेंगा की मपु ओइबिसिना पुक्चेन सेंगना थबक तौबियु अदुगा ngasiगी IS तगिना हौरगा IPS तगिना हौरगा ऑफिसर खुदिमक्सु मखोइना तौरिबा एजुकेट तौर मोइना तौरिबा थबकसिंग असे नियम चुमना तौबियोबा मखोइना नियम चुमदबदगी थोलपनेबा अदुगुनबा लेंगा
की मंत्री मंडल हाइरक लेरगसु मकोइना मसीदी यादे हाइबदो सबसाना मियाम द उल्लगा थबक थोम सिंगसे अचुम लंबी द पुनन होना गदबनी हाइबसे मियाम द थमजिक याम नोइजे ओजामा अखोई मतम सुलोइस लकदोरे अदुना अखोई हुजिकी इरांगनी लाना लानी मरक्सदे अखोई निगोल चाकोबगी थोरम फेस्टिवल अचौबसी पांथोंनबनी मयामना अखोई हुजि सेम सारगा गाइनरगा लेरिसे हियांगी निनी पानबसे अदुना अखोई ngaगी मेला अदगी nga योकपसिंगसिगी कंपटीशन गा पांथोक्तना मसिगी सेनमिटलोंदा खरा फगतनबा दुगा लोकल द थोकपा प्रोडक्टसिंगसि मसि अखोई मियामना सिजनरगा मदु अखोई सेनमिटलोंसि फगतनबा उरुरु उंगनबा ngasai वजासे जोइना थंबिखिबदसु अखोई इयोंग साबा फिरोलसिंग खुदोल पिनबा खोनबा हाइबगी वाफम सु लेरि अदुना मसिगी बगी पुनमक्सिंगसे अखोई डेवलपमेंट अमगी मनुंग चलकपा ओइबनिना सिगुम्बा ngaगी मेला पांथोकपना चिंगबा अदुगा हैंडलूम की मेला पांथोकपना चिंगबा तोंगान तोंगानबा थरम कया अखोई पांथोकपा मसिगी थरम सिंगसि अखोई तंगाई फदबा तौफम थोकपा अमनी नत्रगन तौफम थोकपा अमरा हाइबसिदा कमाय थबिबे अखोई लोइना मियेंग से अखोइना खरसु साना येंगबम चंगीको ngaktangi lan tawri अखोई डेवलपमेंट एक्टिविटी तौरदबनी अदगदी इकोनॉमिक कनोगी मयामसि तौरदबनी न खनबसे मसिमदि लानगनी अदु मसि बैलेंसिंग छाइजबदो बैलेंस म तौब चंगी अदुगा ngसाइगी ngaगी करिगी ngसाइगी फार्म्स मयाम तौबिदना सिसि मोइना तौजरी सि नुमिसि लाकपसिदा योलौदोइनेबको योलगा अदुना अखोई सिददी यामन नुंगाइतब लेबाकनिदा अखोइगी इपा इपुसिंग थंबिरमि सिदी यामन फजब लेबाकने फिदे फजबसे एंखम मणिपुर फजबसी लेरमरो कंपैरिजन यारो मोरांग थोबिबु कयाम फजै हाबसि पैखादा हंगिनी आई फागी ओरदो माले मसि चुमम दो सुम मोरांग थेबिबु कयाम फजै न हंगबसिदा पाखोपनो खुमे माय मकुतुना थंबौनी गाना अदगी मसमदुना अदुनी गाना लयना खुमेबको अदुगलामनी गाना पाखोपनो खुम अदु माय इबदु नुपा मसा आमना मोरांग थोइबिबु फजै न हाय मान फास्ता है हाइदे कइनो कंपैरिजन लेति मोरांग थोइबिबु फजबसे पृथ्वीदा लेति मादंग ओय अदुना थारि वाटले हेदुनी अमाय तोनाको सनाइबा मणिपुरसी थारि वाटपा अदुम लेबाकने अदुनु सना लेबाक हाइरमिसि सना लेबाक तो हौजिकना मिहाटपगी लेबाक ओहेमि वारिनेबको अदुना मदु अदुइ मतांगसिदा खोइना ngसाइगी सना लेबाइसे कइनो कांदा लेहाउ सेनबा अदुगा ngसाइ मिसिंगसि सुबु नोंबा कनबा अदुगी पोटने हाइनिंगिसे अदुना हुजिक तौरिबा खोइ निंगोंदा मिपान तांगदबा अखोइगी इंडस्ट्री लेरिसिंगसे इंडस्ट्री दी ngaगी सिसु इंडस्ट्री मखलमनी को बिजनेस अमनी एंटरप्राइज मखलमनी अदगी चेकी एंटरप्राइज लेरी सि मयामसि लोइना सिरगा देखुजि कमाइ हिंदुइ लोइना बखोइ डिपेंडेंसी की लाइना नाराने हाबने लाइना मखलमनि सिजु डिपेंडेंसी की लाइना नादोइनि सेंटर दा अदुना मसि कयाम सुमनुदि खंगदे सेंटर दा लाकबा मणिपुरगी मंत्री मंदोन सिंगि लागा लेबाकी दी वात खनदे पैसा पिउ दा हाय बकरानो न हाइदो अदुना सिंगन ngai ओइरे हाबने अदुना अदु डिपेंडेंसी की लाइना ने अखोइगी ओइब स्टेट की ओइबा प्रोडक्शन लेत्रबा पार्क का इनकम दा नेमबा अदु स्टेट की ओइना अखोइसि पुथोक्त्रबने मुंबई गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट दिल्ली की अरविंद केजरीवाल दुना ngangi को अखोइसि इनकम टैक्स असु काब लेबाकनी अखोइ असुसि पुथोकपनी हाइदे दिल्ली मुंबई हारकांदा फैक्टरी सी इंडिया की अखोइगी इकोनॉमी कैपिटल इनको अदुना मोइना वाजि साउ ngang कनो कांदा लेबाक तुगी थोलक पोसिना अतोप स्टेट येन थोक याउरिने चाथुंगसि अदुना अखोइदि नोइनेदि पैसा kai काइदे अखोइ इंडिया थाइ हाइगले मीना अदुना अदुगी पोर्ट के कोइ खंगबा सेल्फ सफिशिएंसी ओइबा अदु नतना अखोइ इकोनॉमी सि फगन होनम चंगेबा अदुइ पोर्ट ने सै लोकल प्रोडक्ट मयाम से मसे अखोइना ततना हाइजबा थिंग ग्लोबली एक लोकली खनबदि ग्लोबल अमेरिका की वारी गसिम पाबियु खनबियु तौदबु लोकली खनब एक्शन दि लोकली तौदौने खनबन ग्लोबल खनबि दौबा लाइक am पादौबा अमेरिका दा कैदौरी यदि अदगी लंदन दा कैदौरी काना खंगबिबा तौदबु एक्शन दि एक टू दि लोकली तौदौने अदुना लोकल प्रोडक्ट मयाम nga makta haraga पृथ्वी दा फंगदबा खोइ स्पेसिस मयाम फंगे ngaगी अदुगसे खोइ योखपम जंगी मांखलाबनि ने मचा मचा nga पाइगा हाइब मचा मचा मांखलाबनि मैदे nga मु मांखलाबनि सि मयाम सि कनबम चंगी अदु मयाम सु प्रमोट तौगदबनि अदु तौजगदबदा हनकतु लेबाक इरांग अदु हुजि खर लांखलमने अदु फदौदि माले अन आई खमदा इकोनॉमी सि खोइ फानमम चंगी याम नोनिंग जानिदा पंजाब का हरियाणा का ट्रिपल कॉपिंग सही में अहुमलक लो खावे अखोइ सिदा अमुक खावंगम देम कइनो इसिंग लेतबा irrigation फत्रगदि कदाइ लेहाउ चेले हारगसु इसिंग बिददि कदाइ लेहाउनो अदुना खोइ सिदा irrigation system फेल होरे वारी बोबा अदु पंजाब ने हरियाणा दा अखोइना चारिबा चेंग पंजाब हरियाणा लोइ नम लाखन येरुम बुक आदि चंगैनि खोइसिदा अखोइदा याम सोइबा पोलिटरी की सोइरी आदि संगोंगी प्रोडक्शन व्हाइट रिवोल्यूशन लेते मीदि ग्रीन रिवोल्यूशन लाखरबनी अदु व्हाइट रिवोल्यूशन लाखरबनी अदि हिदक येलो रिवोल्यूशन हंगाम थाउ तौरगा थाउ वात्रबनेबा अखोइदि येलो रिवोल्यूशन लेते ग्रीन जु लेते व्हाइट जु लेते अखोइदि रिवोल्यूशन तति अखोइ रिवोल्यूशन हैबु इरांग रिवोल्यूशन violence रिवोल्यूशन तार हैबनिदा अन आइना खंबदा मदुइ पोतु इकोनॉमिकली वायबल ओइबम चंगी अखोइना सेंट्रल उसिटी उसेलरोइदि
लागा पैसा पियु आई पैसा पियु रोड की प्रोजेक्ट सेंटर की बिहम दो पिरकरी अखोइनसु आई जुसी पुथोइनि इंडिया की इकोनॉमी अखोइ कंट्रीब्यूट तौवे हाइबम चंगे हम तौद्रगसु लौदी लौदबनी हासि याइदना को अदुइ पोतु द संगथिन बचुमी अदुना इन खमदा लोकल फार्मर सिंग लोकल इंडस्ट्री तौरिबा एंटरप्राइज तौरि सिंगसे अखोइना प्रमोट तौबम चंगी अदुना अखोइदि ततन हाइजबनी स्कूल की कॉलेज की यूनिफॉर्म बोक्ता इन खमदा अखोइ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की पोस्ट ओइदि तौबिरो हाइरबनी त गवर्नमेंट ओदगा तावै थोकनिगा तौरम थोपर खंगदे को अदु तौबम चंगेबा कैनो अखोइदि मी यामजदबनिना अखोइसिना दिल्ली की दुगा अखोइ कंपटीशन दि यार मुंबई का कंपटीशन काय तौदुरिगे अखोइदि अखोइसि अखोइ स्वाइसे हान याम साव अखोइ लोइनमक सिनबम चंगे हाइबनिदा अदुइ पोर्ट के खनबम चंगे अदुगी मतम यौरबनि होजि अदुइ मथकता साइगी अल्कोहल के मौजान थंबिबदो आइदि अदुगी दि पोर्ट लेते अल्कोहल सि याम फजबम पुथोइदि मोइना अल्कोहल प्रोहिबिशन एक्ट अखोइसु लै एक्ट एनफोर्स तौदु वारी नेबको अदुना मदुदि लो दु मोइना तौजदबनि को अल्कोहल सि एनफोर्स तौद्रे अदुना यूजी योलमन सुमे हादना अदुना आर्गुमेंट अबनेबको आइना हाइजरिना अखोइना साइंस लौरे अखोइसे ग्रेजुएशन अदुना अल्कोहल अफब अल्कोहल फतब अल्कोहल अमत लेतेको कोइना खनमना अखोइ कंट्री मेट सि फत्रे पकपो यान यावरमनि अफब फोरे लेका थादि फरनि हा वारी होको अदुगी पोट अखोइना अमा लैरिबको आइना डॉक्टर इमान मयाम यावरी अदे अखोइ यूनिवर्सिटी की बायोकेमिस्ट्री की अदे बायोटेक की ओजा मयाम सि मोइना हाइबदा अदे मोइना हाइबदि यू सिदि यू दा म यावरि ओएस हाइदना ओएस यावदु यू ओइदोइनेबा अन ओएस बु याव पोसि लिवर अटैक फोरे लिकर ओइगेरा पृथ्वी वामदे लाकेरा सुबत फत्रे ओएसदी अदुनबु अखोइगी इंडिया की कनोदा यावबने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर्टिकल में यावरिबा अल्कोहल गुम सिदी सुमति मेडिकल पर्पस सिनो हाइबने अखोइसिना अदुनो हिदा खाइदना को अदुम मैतेगी हिदा हाइजरमने अखोइ सिनमबुदि अहन हिदा ओइन सिनजरमी अखोइ हिदा ओइदा भौजिना गावरगा वाइल्ड लाइफ तो वाइल्ड ओइरकपा यूजे थगा अखोइ कंट्रोल ngमदरबने आइना मिजोराम दा महाराष्ट्र कुइना लाकपदा मी यूरो थे यू तक मी लेपुति पृथ्वीदा यू थक मी लेपोतेबको यू थगा मपान थोला कनामत इरांग तौते अखोइसिदि यू थगा मपान थोलानी अदुगा मान थैबे यूजे करी लमु यू या खगनी इंग्लिश फजब लोलागा फोरेल का थमनी इंग्लिश फजैदने लोलागा ना अरी एक्सीडेंट नि सांग वांखललानी अदुना अखोइदि पुरा मसासे आइना थैबे यूसे करी लमगी यू नो हाइसु मसाना उतलेबे हेक्ता ग्लास हम थाजल लंबी थोलानी मी फुरानी मी खनरानी अन सिगी पोसिदि अखोइसि याम डेंजरस नि बको आइना खमबदा विथ कंट्रोल लो न कंट्रोल तवदबनि सी सिंगसि ड्रग की हाइरे ड्रग की नारकोटिक की लो लेजबनी अदेदि ड्रग ट्रैफिकिंग से अमता यापोते कोइना गोल्डन ट्रायंगल खिदा म सेमक तोरे काजे सेमदि हाइरु ड्रग अमता पुरु चया पोते बको अखोइसिदना अदेगि पोपी म थाया पोते पोपी थाबा सिदि ट्रेक अमा पी गवर्नमेंट इंडिया मिनिस्ट्री नंबर गेजेट थोक्तुनेसु इंडिया द ट्रेक मरी खतनी जरा खान द उड़ीसा द कैनो ट्रेक मरी खगले अदु तले पोपी थादुसी अतोबो लमदा पोपी मरुबु हुन्या पोती अखोइसिदना पाक्तक चिंगमाई थागलाबनी कैनो अदुदि लोद्रिबो वारीसा अदाइन खमदा मणिपुर सिगी ट्रेन चलबा फरक तावदो माले खर लेगा मैतैगदि चारापो मुटखरनी को मैतैगदि मंगा तो नप नपतन लेहौगदरा आमिनाइ वरगा अनि खमदा वी आर वेरी डेंजरस अखोइ फेस म लाबनी सिदि अखोइ कलेक्टिवली को आइना खंगे आइना हाइरे हाइना खनब नतबा कोक सुंजनरगा फजन तहुद्रबा आइना खमदा सही मंगा तरा से या लुगो मतमनि को खोगिदि यम नोइजे ngasi ISCOM discussion time na thamjariba topic Erangni Lalna Lalni masibu khana na lengsin biki pe kai khona jarba ge sing Dr. Y. Premananda, Head of the Department of Law, MU, aduga Oza Zuichandra Konthokjam, Assistant Coordinator, Kokomi. Guest Aniwapo, ISCOM discussion time, my Kadi Garo, when Takabi Kakuno Pondok Sabulan, and I see them to the ISCOM discussion time, holding low for me and Tabiki Paiki Pino, but when the Takasab Kai, Ikaikuno Pondok Sabulan and Akanya Tanizari, Pinabirsi, Kurumzari.